Također imaju i ove ovako jako skupe brendove. Ovo je Burberry. Mislim da je originalno negdje oko $1000 ili više. Onda Prada. A vidite kako su u lijepom stanju. Onda Christian Louboutin. Koji luksuz. Koja je ovo veličina. Baš bih htjela probati. $400. Inače su preko 1000 isto, ja mislim. Ove cipele. Onda Fendi $700. Meni je to teško opravdati u mojoj glavi da toliko pare za jednu malu stvar, ali bože moj, ko može nek izvoli. Givenchy 400. Givenchy, ovaj Gucci. Ova mala Gucci torbica je $400 u ovoj trgovini. Koliko je onda tek original? Christian Louboutin. Coach, kod nas je Coach dosta prodavan, dosta popularan. Evo ovakvu majku koju s torbu imam i ja, da se pohvalim. Znači sve je barem 50% manje, a u super stanju. Gucci 175. Nije strašno. Ne, to je Tory Burch. Ovaj remen je Gucci. Kod nas je i Tory Burch isto dosta popularan. Naravno Gucci. Ovaj remen 175. Yves Saint Laurent. Ovo mi se sviđa. $500 plus. Tako da obožavam ovu trgovinu. Nešto se nađe za svačiji džep.